في أشعة جماله أوهام المتوهمين وتقاصرت عن إدراك كنه كماله أفكار المتفكرين واضمحلت في لوامع ضيائه وبهائه عقول الكاملين وتزعزعت لجمال أحديته وكمال صمديته قلوب العارفين. نحمدك حمد الحامدين ونشكرك شكر الشاكرين ونؤمن بك إيمان المخلصين ونصلي ونسلم على نبيك محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم مغرس الفخار المعرق وفرع العلاء المثمر المورق وعلى أهل بيته أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الوراء عليهم من الله آلاف من التحية والثناء ما دامت الأرض والسماء. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. خطاب إمام مظلوم كربلاء الإمام السعيد أبو عبد الله الحسين الشهيد عليه السلام کران فرماوان مصیبت رضیت چون یا ابا عبداللہ سپن عظیم تو جلیل یہ چون مصیبت سپن بوڑ آسمان من ساری آسمان کن لوکن کت مصیبت عظیم چو سپن مت ساری عالم نش حتی اہل سماوات حتی آسمان کن لوکن یہ سانچ ام کلام مبارک سید کر کے خطاب گوڑ کر خطاب اسلامس یا اسلام لقد عظمت الرزیہ وجلت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل السماوات. یعنی اے اسلام مصیبت رزیت چانی واسطہ سپن عظیم تو بزرگ اس پہ بیسانی آسمان کن لوکن پہ کیا مصیبت اسلام اس پہ بزرگ سپن بوڑ سپن مت امی واسطہ اسلام چنمن دہن من غریب سپنمت غریب روزمت لوکو تمہ نش اعراض کورمت فرشک کرن اسلامس کن اقبال کفرس کن ضلالتس کن گمراہی کن باطل کن لوکن کن امی غریبی ہنس اسلام چہ غریبی ہنس حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ تمے وقت خبر دزمس فرمون ان الاسلام کان فی الاول غریبا وسيعود كما کان. یعنی اسلام اوس گوڑ غریب ان لوکی اشسن غریب اوس یم پتہ سبنہ غریب بے سبنہ اسلام غریب اولس مز اوس غریب ممکن تو غریب سپنمت اما فرق چرا تحت غریبی مز اسلام کی تحت غریبی مز یت غریبی مز اولس مز اگر غریب اوس اگر اسلام اوس گوڑ غریب اما کی اشخاص کامل الایمان یم زن مسلمان تم کامل الایمان تیت اعتقاد کن قسم تمہ نش اعراض کران تم مسلمان پھیران اسلام نش ات تلان اسلام نش بعضین ماران اسلام نش ات تلان روز یہ گھان مارنے سی دین نش دستبردار سپدان دین تراوان بعضین زالان اسلام نش ات تلان اکھا اصحاب مز رضی اللہ عنہ
روٹک اصحابوں مز روٹک اکھا کفارو جو دپس اعراض کر اسلام نش پھیر روگردان صاحب اسلام نش تم مونک تم کور اعراض یوت زن عزیت کورس تم تل ات اسلام نش آخر تمام سورن تسن ماز کنگنہ ست شستر کنگنہ ست کرس کنگن مازس سو رحمہ اللہ اتہ میں مازس کرس کنگن توج سبن تلن ات اسلام نش اسلام ترون بلکہ یوت زن عزیت زیادہ کران ایمان تس روز زیادہ سپدان تاکہ بدرجہ رفیع شاد سپن فائز اما یت غریب ہندس بغلس مز اسلام کس غربتس مز ام قسم اشخاص سٹھا نادر سٹھا کم یہ اشخاص بنان یم عزیت واج اسلام بابت تبت تراون اسلام سٹھا چیز اکہ جزی چیز بابت اسلام نش ات تلان دستبردار سپدان بس بنان اکہ ساتھ گرسنگی گرسنگی ست یعنی اکہ ساتھ بوچھ موقع اسلامی تراوان یا اکہ مثلا اکہ روپی بابت اسلام نش ات تلان اسلامس غریب تراوان اسلامس تراوان غریب بس گژھِ ات اسلامی غریبس ودن ات غریب اسلامس گژھِ ودن اے اسلامی غریب مند سہ اسلام زن غریب چھُکھ روٗدمُت یمو ساروی ترووُکھ سہ تنہا گٔے یہ غربت اسلام تمن دہن مز ام کیزو امرو بابت کیزو جہتو اسلام غریب گومت گوڈ امہ بابت یہ کفار مخالفین منافقو قوت لوبمت مخالف دین اسلامس تمو قوت لوبمت اہل اسلام ضعیف سپدمت امی جہت اہل اسلام مخالفن خلاف اسلام تمو قوت لوگمت مسلمان کور مال کفرس کن کافرن کن باطلس کن قوت کفر کی قوت مکو شوکت مکو کافرین قوت مکو کور مال مسلمان تھی کن یہ شوق میل لوکن ہند کفار کن چھ مگر از ذات ایمان یعنی مسلمان کفرس کافرن کن میل کرن ایمان کمزور آسن سے اعتقادس من سستی آسن سے اگر ایمان کامل آسک ہرگز کرہن میل ایک بزرگ کی تنکہ سے اطاعت کران خدا تپس عبادت کران تس ون حاضر جواب دپن اس کت پیغمبر کت امیر المومنین باقی معصومین کت تم پیغمبر امام دپان او محال چھ واتک تہندس بندگی ہندس درجس کت واتک تہندس درجس بندگی مز بہ ونے نا تمن آس علیہم السلام بلکہ بہ ونان عقلن ساسم حصہ تہذ عبادت ثن ساسم حصہ تہذ عبادت مز صداقت مز یہ تہ کران عقلن تہ کران تہذ عبادت مز کرا کی عملہ توتہ ضد تہد تماس مخالف تمن تماس علیہم السلام معاشر کران خوشحال واریاہ گناہ کور خوشحال مہ روز معاشر ست گناہ کر معاشر ست گناہ کر ماس خوش گناہ کور عقلن دپ بہت معاشیت کال گناہ گار چھس مغلوب چھس خوشحال چھس نو دپ مبن خوشحال چھس غالب چھس تریم چیز بادشاہان اسلام کا بادشاہ میل کورمت کفارن کن فرنگین کن لوگ تہ چونکہ اکثر لوگ مال کران سلطان بادشاہ کران تت کن مال کران لوگ تہ بادشاہ مال موجود حرکت کران میل کورمت کفرس کن وچان شخص مسلمان شخص مال دوس تھوان اس گھن فرنگی معاب مسلمان دپان فرنگی معاب اما ونیک تامت بوزمت
دپان یہ فلان فرنگی سپن اسلام معاب فرنگی کا انگریز بنو اسلام معاب بوری یہ میل کرن بادشاہن باقی امور سپن سبب لوکو کور میل کفرس کن لوکو کفرس کن میل کورمت اسلام دوبارہ سپنمت غریب بدا غریبا وعاد غریبا ابتدا اس غریبی بیا سپن بی غریب بیشس خطاب کر دینس دب ایوہ الدین لقد عظمت الرزیہ وجلت المصیبت بک علینا وعلى جميع اہل الاسلام وجلت عظمت مصیبتک فی السماوات على جميع اہل السماوات اے دین مصیبت رزیت چون اس پیٹ سانی آسمان کن لوکن پیٹ سپن عظیم تو گران لقد عظمت الرزیہ وجلت المصیبت بک علینا وعلى جميع اہل الاسلام وجلت عظمت مصیبتک فی السماوات على جميع اہل السماوات یا ابا عبداللہ عظیم تو بزرگ سپن مصیبت چون اس پیٹ بے سانی اسلام کن لوکن پیٹ بیسانی آسمان کن لوکن پیٹ مثلا یو اول محرم گوڈنچ اول مصیبت کی سختی ہوں حضرت سن مصیبت سختی ہوں یو پیٹ اول زیادتی بلاہا یہ اول بلائی زیادہ سپن حضرت سو حضرت اگر از اولی ولادت زن پیٹھے اس تعزیت مصیبت سمز عذاس مز تو آخر تمی دو روزی ولادت ام دو زاو سید شہداء ملائک آئے خدمت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ تہنیت تعزیت سید شہداء سن بولن یہ مبارک تے کرو تو مات تعزیت ونس انہیں تام چھو بوزمت گۄڈنِکہِ دۄہ زینٕکہِ دۄہ کرن تسند بابت تعزی برپا ماتم کرن تس برپا جوانی از اولی ولادت جنی پیٹھے تا ونیک تامت سوری مصیبت عذاب امام حسین ہم سوری مصیبت ماتم اما اگر یو ورے محرم اولی شدت مصیبت کی سختی ہوں اول تسنی ماتمک اول ابتدا ابن زیاد مرون بوز حضرتن کوف کن تشریف یعنی ابن زیاد بوز امام حسین کوف کن تشریف خور کرن سرکرد ساس سوار یعنی ساس سوار تھون خورس تابع سوزن اگر حضرت متی سپن خورس اگر مونن خورس کن اطاعت تو یت پہ خورس دل یہ تتھے پہ انس امس ملونس نش ابن زیادس نش یعنی بیعت کرنا ابن زیاد ملونس یعنی گوڑ گژھِ امام حسین ابن زیادس بیعت کرن تمہ پتہ انس قوبو یعنی حوری گژھِ انن حضرتس قوبو اگر حضرتن ابن زیاد اطاعت کرنے ورٲے یہ قوف یون پنہ قوف یون تو بیس ترٛٲوِس نہٕ پننہِ پانہٕ یی قوف تو اگر مدیٖنہ گژھِ پھیٖرِ ترٛٲوِس نہٕ اگر وۄنۍ سا سُہ پھیٖرِ گژھِ ہا مدیٖنہ توتہِ گژھِ نہٕ ترٛاوُن عجباً بِهَٰذِهِ الأُمَّةِ عجب تعجب کیٛاہ اُمُس امام زمان تہنٛد یِوان انان تِمن کُن تشریف تِم چھِ سُہ امہِ باپتھ تِمن کَرِ ہدایت امہِ بدل استقبال کرنس تمہِ بدل چھِ لشکر سوزان یُس زن خوف تہٕ روب تس حضرت سٕنٛدِ دلس باقٕے اہلِ حرمن از ذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کرن نازل تہٕ خوف ترٛاوان تِہنٛدِ دلن منٛز امہِ ورٲے تہِ یعنی یُس زن خورس سۭتۍ لشکر اوس امہِ ورٲے آسہٕ لشکر یُس زن خورس سۭتۍ آسہٕ ابن زیاد ملوٗن ٲس لشکر زیادٕ تھوٚومُت وطن پٮ۪ٹھ اوسُن تھوٚومُت لشکر اگر حضرت کُنہِ طرفہٕ ییہِ ترٛاونس نہٕ یہِ کُنہِ طرفہٕ ییہِ حضرت ترٛاونس نہٕ تمام پُشتہِ قوفس پٔتۍ کِنۍ بیٚیہِ صحرا ٲسۍ بٔرِتھ لشکر اوس سۭتۍ بٔرِتھ اہلِ قوفہٕ دپان قوف کیو لوٗکو کوٚر نہٕ حضرت استقبال
وفقو لوکو یمو دعوت اوس کوٚرمُت امام حسینس تِم آیہِ نہٕ بٕتھِ تِمو کوٚر نہٕ استقبال یِیِو أسۍ در عالم معنا سپٕنۍ جمع أسۍ سپنو جمع أسۍ کرو استقبال أسۍ گژھو سید شہداہس بٕتھِ انشاءاللہ ونکیٚنس انشاءاللہ سپٕنۍ أسۍ جمع تہٕ گٔے سلام کرو حضرتس گوٚو أسۍ سپٕنۍ حاضر کربلاہس منٛز سلام کرو السلام علیکم یا ابا عبداللہ وۄنۍ کیٛاہ چھِ وٕچھان چھِ حرام لشکر وٕچھنہٕ سۭتۍ مضطرب سپدمٕتۍ حرام اہلِ بیت ییٚلہِ لشکر وٕچھِتھ مضطرب سپدمٕتۍ اما چوٗنکہِ حضرت چھُ بٲے ہٮ۪تھ باقٕے ہٮ۪تھ تشویٖشا چھُکھ کوٚرمُت پانہٕ حضرت چھُ باقٕے اصحاب چھِ تہٕ توتہِ چھُکھ نہٕ تشویٖش اہلِ بیتن چھُنہٕ تیوٗت تشویٖش اما روزِ عاشورا روٗد اَتہِ تنہا پتہٕ روٗدۍ کُنی یِتھے کٔنۍ سمرے امامتُک سمرٕ چھُ موعظہٕ نبوتُک مُلٲیی ہُنٛد چھُ فٲیدٕ موعظہٕ اما نوٚمن زمانن منٛز چھُ موعظس نقٕص سپدمُت مُلاہن باپتھ نقٕص سپدمُت غرض حضرت امیر المومنین تمہِ حالہٕ زِ ضربت ابن ملجم ملعون سُنٛد اوس سارِ مبارکس آمُت تہٕ زرد ٲسۍ سارِ مبارکس فرمووُن تمہِ حالہٕ اوس موعظہٕ کران فرمو اللہ اللہ فی الجہاد بِانفسکم اموالکم والسنتکم فی سبیل اللہ یعنی خدایس کھوٗژِو جہاد کِس بارس منٛز پننیو جانو سۭتۍ پننیو مالو سۭتۍ پننیو زبانیو سۭتۍ کٔرِو جہاد در راہ خدا سفارش کران موعظہٕ فرمو سُہ جہاد یہِ چھُ پتہٕ جہاد لسانی زبانی جہاد یہِ چھُ بالاتر جہاد کھۄتہٕ یِہوے یہِ امر معروف بیٚیہِ سۭتۍ کرُن یہِ چھُ جہاد کھۄتہٕ کھٔسِتھ ساروٕے نیک عملو کھۄتہٕ کھٔسِتھ امر معروف وۄنۍ چھُ لوٗکو کوٚرمُت یہِ ترک لوٗکو چھُ ترٛوومُت گژھُن لوٗکن یزیٖدِ ملعوٗن باطل آسنٕچ خبر کرٕنۍ ییٚلہِ لوٗکن زانناوٕنۍ یزیٖد چھُ باطلس پٮ۪ٹھ تِمن بولاد امامت امیر المومنین علیہ السلام تسٕنٛدِ اولاد طاہرین کُن دعوت کرُن دوٚیمہِ لٹہِ مکہ معظمس منٛز مٔنٛجن بیٚیہِ یٲری ٲٹھمہِ یا سٔتمہِ ذی الحجہِ اوس أمۍ مغلن یژھان اوس برائے حرمت داری کعبہ خانہ کعبس حرمت پرٛژھنہٕ باپتھ مکہ منٛزٕ نیرُن یِم چھُ خانہ کعبس کوتاہ حرمت یعنی تتہِ چھُ امنٕچ جاے ومن دخلو کان عامر تتھ منٛز تہِ چھُ عامر بے خوف ومن دخلو کان عامر تتھ منٛز تہِ چھُ عامر بے خوف اگر مثلاً قٲتِل آسہِ کٲنٛسہِ آسہِ مورمُت کانٛہہ آسن مورمُت سُہ چھُ واجب القتل ما اگر سُہ گژھِ نیپا آسہِ حرمس منٛز سُہ بنہِ نہٕ مارُن تتہِ بنہِ نہٕ یوٗت چھُ حرمت خانہ کعبس یُس زن آز بوٗز حد چھُ حرمت خانہ کعبس سپدُن کوتاہ چھُ افسوٗس غرض سید شہداہن امہِ باپتھ یہِ زِ خانہ کعبس گٔژھ نہٕ بے حرمتی سپدٕنۍ چوٗنٛکہِ عزیٖزن اوس سوٗزمُت جماعتا یہِ سید شہدا شہیٖد کرنہٕ باپتھ مکہ معظمس منٛز حضرتن ییٚلہِ زون تہٕ درٛاو مکہ منٛز تہٕ فرمووُن یہِ زِ بہٕ چھُس کھوژان زِ میانہِ سپنہِ حرمت خانہ کعبس ییٚلہِ اگر مےٚ ییٚتہِ مارن خانہ کعبُک حرمتٕے روزِ گژھِ ضایع تمہِ پتہٕ درٛاو مکہ منٛز حرمت خانہ کعبس خداوند تعالیٰ ہن دِژ سٲری خواص مکہ خانہ کعبس سید شہداہس خۄداے سُنٛد گرُک حرمت رچھنہٕ باپتھ غرض ییٚلہِ زن حرمت خانہ کعبہ رچھنہٕ باپتھ درٛاو مکہ منٛز حج کوٚرُن بدل عمرس سۭتۍ فرمووُن من کان بازرن فینا محجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرتحل معنا فانی راحل مسمع انشاءاللہ تعالی یعنی یہ فرمون گویا فرمون لوکن یہ سفر چھُنہٕ نصرتُک سفر یہ چھُ سفر آج اتھ منٛز چھنہٕ بدنٕچ سلامتی یہ بدن روزِ نہٕ سالم کینٛہہ یہ چھُ مار گژھنُک سفر وۄنۍ یۄس أکِس سانہِ وتہِ منٛز خوٗن آسہِ دیُن مشتاق آسہِ خداوند تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتس ملاقات کرنُک
خدا سٕنٛدِ رحمتس آسہِ یژھان واتُن تہٕ سُہ گژھِ اَسہِ سۭتۍ نیرُن أسۍ پگاہ نیرٕ بہٕ مکہٕ منٛز یہِ یَس مےٚ سۭتۍ آسہِ یٲری کرن وول سُہ نیرِ پگاہ صُبحس نیرٕ بہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ وَتہِ منٛز مکہ معظم پٮ۪ٹھٕ کربلاہس تامَتھ کوٚرُن استنصار اوس یٲری منٛگان طلبہِ یٲری کوٚرُن لوٗکن مٔنٛگِن یٲری تِمو منٛزٕ گۄڈٕنِکہِ دۄہ روزِ اولِ محرم یِتھٕے پٲٹھۍ حضرت ٲسۍ تشریٖف اَنان قصرِ بنی مقاتل وٲتۍ تَتہِ اوس خیمہ اکھ خیمہ پرٛژھُکھ حضرت پرٛژھُے کُن چھُ عرض کوٚرُس اکھ شخصا یقطع الطریٖق ویُخفِ السبیٖل یہِ چھُ اکھ شخصا رہزن ژوٗر چھُ یہِ سُنٛد ناو چھُس عبداللہ ابن حریجاتی حضرتن سوٗز أمِس کانٛسا اِمامس نِش اَننہٕ باپتھ تس ناد دِنہِ تہٕ اوٚن تَمہِ پتہٕ گوٚو سوٗز حضرتن یِنۍ یوٗرۍ آو حضرت نِش حضرت وٕچھ أمِس لِباس تکبرُک لِباس تجبُرُک لِباس ؤلِتھ حضرت دِژ کرٛیک دِژٕس اورٕ دوٚپمس ٹھیٖک گژھ پھیٖرِتھ جبار ہُنٛد مُتکبِر ہُنٛد لِباس تراو صالحن ہُنٛد لِباس ؤلِتھ وول مےٚ نِش گوٚو یہِ آو بدلٲوِتھ لِباس بدلٲیِتھ آو پھیٖرِتھ خدمت حضرت اُستاد حضرت فرمو أمِس یا حاضا اِنَّکَ لَتَجلِبُ عَلَىٰ نَفْسِکَ ذُنوٗبًا کثیٖرًا فَہَل لَکَ مِن تَوْبَةٍ تُمحا بِہا ذُنوٗبُک فرموس اے مرد ژےٚ چھِ اِشراق گۄناہ کٔرمٕتۍ ایا ژٕ چھُکھا یژھان بہٕ کرے چانہِ باپتھ توبہٕ بیان بہٕ وَنَے توبہٕ چانہِ باپتھ یٲری منٛجنَس تٔمۍ کٔر نہٕ یٲری کربلاہس منٛز تہِ یوٗت استنصار کوٚرُن یٲری منٛجِن کٲنٛسہِ کٔرٕس نہٕ یٲری ٲخر کوٚرُن استغاثہ فریاد کوٚرُن تِمن بدبختن کٲنٛسہِ کٔرٕس نہٕ یٲری استغاثہ کوٚرُن یتھ وقتس تام نہٕ غریٖب روٗد تنہا استغاثہ کوٚرُن تنہا روٗد استغاثہ کوٚرُن بر زمیٖن پیٚو گُرِ پٮ۪ٹھ پیٚو بر زمیٖن استغاثہ کوٚرُن پیٚو بر زمیٖن استغاثہ کوٚرُن تہٕ ٲخر کار کوٚرُن استغاثہ اتھ مُدتس منٛز استنصار استغاثہ کوٚرُن کٲنٛسے کٔرٕس نہٕ یٲری کٲنٛسہِ کٔرٕس سید شہداہس یٲری قلیٖلن تِم کم اکہِ جمٲژ اہلِ بیتو منٛز اصحابو منٛزٕ یِمو زن یٲری کٔر سید شہداہس یِم بُزرگوار چھِ یِمو تس یٲری کٔر تیوٗت چھُ خۄداوند عالم سٕنٛز قدر مرتبہٕ پیغمبرن پتہٕ اوسیان پتہٕ واتہِ کۭتۍ یِہنٛدِس مقامس یِہنٛدِس درجس واتہِ نہٕ کانٛہہ پیغمبرن پتہٕ اوسیان پتہٕ یِم زن شہداے کربلا چھِ کیازِ امے جہت یہِ زِ بعض تِمو منٛزٕ یِمو یٲری کٔر سید شہداہ بعضیو تِمو منٛزٕ زٕ اَتھٕ دِتِن آب مشکہِ باپتھ سِپر کریون تتھ مشکہِ پنُن بدن شاید تِمن تشنہٕ لبن واتناو تریش ییٚلہِ یہِ نہٕ آب مشک گٔژھ بچٕنۍ یہِ گوٚژھ اہلِ بیتن تشنہٕ گٔژھ تریش واتٕنۍ ٲخر بنیو نہٕ تِتہِ تہِ بنیو نہٕ غرض ٲخر بنیو نہٕ بعضیو بحال تہِ پھیرے بُجرس منٛز زافہِ بدن ٲسِتھ کوٚرُن پنُن پان قۄربٲنی حضرتس پرٛٮ۪تھ أکۍ یِمو بُزرگوارو منٛزٕ نُصرتس منٛز یٲری کرنس منٛز سید شہداہس یِم کال تِمن تِہنٛدِ اتھٕ آے تِم کٔرِکھ کوتٲہی کٔرٕکھ یہِ زن تِہنٛدِ اتھٕ آو تتھ کٔرٕکھ نہٕ کوتٲہی حتٰی طفلِ صغیٖر لۄکُٹ شُر تِہُنٛد سید شہداہ اوس خاکس تہٕ خوٗنس منٛز پیومُت یِمن امام حُسین پتھر اوس پیومُت خاکس تہٕ خوٗنس منٛز غرض أمِس شُرۍ سُنٛد بوٗزِو تہِ ظٲلِمن أکۍ تُج شمشیر یعنی عبداللہ ابن حسن عبداللہ ییٚلہِ وٕچھُن چیٚجبال پیومُت دُشمنن گِرفتار گوٚمُت أکِس ظٲلِمن تُج شمشیر چیٚجبابس بُزرگوارس لایہس تہٕ فرموس ظٲلِمن تُج شمشیر امام حُسین لایہِ فرموس یبن الخبیٖث اتقتل امی
Dolayısıyla kıbisini govursu mahal mı olacak cevabı? Mazluman da bu tefrik ettiğimen dolayısıyla yani kıbisini govursu mahal mı olacak cevabı? Fazara bu bir sayı fattakahul gulam biyedi. Emlo zaliman vay şamşer imam-ı sayı em doğrusu nır. Nır doğrusu şamşer. Şamşer ay emis tefrik ettiğimiz neydi? Nır çeniz. Hem doğru nır cevabın kısmını yin şamşer ay emis çungul. Karaz vayzahib tamaz gos abezan, mustaz gos abezan. Feryadın ya amma tahazzur da gezen diye neydi çeniz emis masumuz bizim feryal var ya amma bu geliyor. İmam Hüseyin olta tasali diyor sabır karnavan zaliman tu tir İmam Hüseyin'i koşmazı kurna zabı.